jotono no lamsogo chini dapa hamkrai sujajini bwkhaktwi tini chini dapa hamkrai sikla bodolni bwkhaktwi kaisa Duski Bazar town hall nogo drugs awareness program khlaijaka o program ni naharmung no wngkha chini dofani ba chini amchani joto srung tongnai chini serai besa ba sikla boslok rokni bagui kaisa naharmung no tamo hingke bongno drugs ni hoite जों बाहाय खायै कासुइमान बा चालै तनिमान अब नाहारमुंनो टुइनो जों तिनि दुस्की बाजाराव कायसा पतर खायै अवेयरनेस प्रोग्राम खालायजाका फाइ मानजाकनाय रकमके चिनि सा तरुण डीएसपी तै सा तरुण टीपीएस बरक फाइ मानजाका खनाय नायदि बरकनि खुबटुइ बाहायके बरक जोंनो क कसरखा Anh nói về thằng nó nói nó còn nhé tàu người ta bắt đi rồi nó to màu đen cái chúng ta thấy ada yang mana ini orang yang di pasar di sini ofisial mana orang di sini bahwa ada yang ini di apa bukan ini pekerjaan di organisasi sosial ini orang yang sangat populer seperti yang mulai ada di mana ini siapa beliau orang yang satu orang mengajar rumah tiga satu orang ada di mana ini siapa beliau orang yang satu orang mengajar rumah tiga ada di tiga orang yang satu orang mengajar rumah yang tiga mampu yang diri ada di mana ini di yang kedua sudah warga orang asli boleh akhirnya klaiman bisa abo kini tamani bara song society ni bagi sih song naik angka polis officer ang service pernah sini family tabuk surat itu ekstra puisa penang saya ekstra puisa karena ani bawa saya kalau nang polisnya hamil polis itu tangdi dia polis kasa dia ani cakri dia tahu bayar sawi tong ani asal masalah mau nikah ada telawar jaga lapsa tahu baiknya nok bo ada mana kita tangka bas bersama sedal kita ani selai apa ni bising mana kalau waisa je selai namanya arun hoite 30 to 35% ang jer parisyak sa taman subas itu so abo haite chini nahar mungwan sung patang tabu transfer sai khamaya ang chini duski nom pahai ke chang smart duski se khlaima abo se chini nahar chini duski no sinia boro kerei hile and my other fellow villagers they might be doing more than but what I want Muzumdar is what I want to relate to is next time I think we'll add permanent lecturers. We have some 10 to 15 hostels here, private hostels. Some done by missionary schools, some done by private. So we will try to involve them here. So there is nothing to discourage. I also cannot inform that this program will happen in a synchronized manner. It was a good initiative by our father, Mr. Tarun DSP, that he is taking care, he is trying to take care, he is trying to bring awareness to his village here for the benefit of people. And I said, by God alone, and that's this idea. And the purpose of the and number thanks in number one guy, or who is in the that partner identify drug abusers
ছয় সাতজন employee di China already taken into heavy task by the club members. So this is very good initiative, very initiative task. Ini membuat concern dengan membuat concern. Hanya terkait mandanai, Jadi hanya terkait satu saya ada, aku encouragement. Jadi kita harus mengenai bersiko, misalnya pancet, orang mandan, aspek, siko memang mandan. Kalau kita dari anti-social elements, drug, but addictive jenis tahu yang disebut hari. Abu ini sebetulnya hari itu, nusrat hari ini kali lebar ini, drug hari ini kali lebar. Tapi kita ini yang encourage for society anti-social activities. Abu ini aku kau ini boleh, demo baik novel. Program terkait society mampu deh. Semua hambai. I think I will end my speech because I am not going to talk about drugs addiction and abuse. Thank you. Hambai. Chai. Nescafe chai.
Làm ta ra gue. Aku